дуруд шунавандагони гиромӣ, инҷо Москав, студияи марказии радиои Муҷир. Нашри мустақими хабари ин соатаро бо шарҳи таҳаввулот аз дохил ва хориҷи Тоҷикистон мешунавед. Имрӯз 4 марти 2020 сол аст. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ду сокини ноболиғи шаҳри Душанберо бо гумони дуздӣ дастгир карданд. Дар шарҳи хабар гуфта мешавад, ки ду ноболиғи 16 сола ба ҳуҷраи либосивазкунии клуби футболи Истиқлол ғайриқонунӣ ворид шуда ва аз он ҷо чанд адад либосу тӯбро ғорат мекунанд. Мақомот 26 маҷмӯи либосҳои варзишӣ барои калонсолон ва хурдсолони бозии футбол ва 6 дона тӯби дуздидашударо амали дасти ин ду ноболиғ медонанд. зимни гузарондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ду нафар сокини 16 солаи шаҳри Душанбе дар гумонбарӣ ба ин ҷиноят дастгир карда шудааст. зараре ки аз ҷониби ноболиғон ба дастаи футболи Истиқлол расонида шудааст 12,4 ҳазор сомонӣ гуфта мешавад. хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар айни замон ин ҳодиса мавриди тафтиш қарор дорад. дар Москав намояндагони ҳукуматҳои Қирғизистон ва Русия, вакилони Думаи давлатӣ ва дипломатҳои ҳар ду кишвар дурнамои бозори меҳнатии Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва муҳоҷиратро баррасӣ карданд. дар ин бора аз сафорати ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия Аликбек Ҷекшинқулов дар ҳошияи ин ҳамоиш таъкид доштааст, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ду кишвар таъмини озодии ҳаракати мол, хизматрасонии сармоя, гардиши савдои чакана ва қувваи кории муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. ҳамчунин аз кӯшиши баландбардоштани вазъи ҳуқуқии муҳоҷирон ва шароити иҷтимоии оилаҳои онҳо чӣ дар Русия ва чӣ дар Қирғизистон сухан рафт. илова гардидааст, ки мушкилиҳои таъхирнопазир аз қабили сабти номи муҳоҷират дар ҷои будубош бояд сода карда шавад. сафири Қирғизистон дар Русия ҳамчунин аз он нигаронӣ кардааст, ки воридшавӣ ба Русия барои қоидавайронкуниҳои хурд, аз ҷумла барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби шаҳрвандони Қирғизистон, ки ҳамчун ронандаи таксӣ кор мекунанд, бисёр ба назар мерасад. барои ҳалли ин мушкилот Қирғизистон тасмим дорад тарҳи ислоҳотро ба созишнома дар бораи Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё рӯи даст бигирад, ки он барои бекор кардани чораҳои маҳдудкунанда дар сурати ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, ки ба ҷамъият ва давлати Русия хавф надорад, нигаронида шудааст. иштирокчиёни ҳамоиш аксари масъалаҳои бардошташудаи ҷониби Қирғизистонро дастгирӣ карданд. Аликбек Ҷекшинқулов, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Қирғизистон дар Федератсияи Русия, пешниҳод доштааст, ки мушкилоти мавҷудаи муҳоҷирон дар сомонаи расмии Комиссияи Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё бо иштироки ҳамаҷонибҳои манфиатдор муҳокима карда шаванд. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. мавзӯи дигар: теъдоди беморони коронавирус берун аз ҷумҳурии мардумии Чин аз 10 000 нафар гузашт. тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии беҳдоштӣ, сирояти коронавирус дар 72 кишвари дунё ба қайд гирифта шудааст. дар давоми 24 соати охир 69 ҳолати бар асари коронавирус фавтидани одамон ба қайд гирифта шудааст. 1922 нафари дигар дар 24 соат гирифторӣ ба ин коронавирус шудаанд. дар давоми як рӯзи ахир Созмони ҷаҳонии беҳдошт беш аз 19 000 ҳолати нави сирояти коронавирусро сабт кардааст, ки беш аз 17 000 онҳо берун аз Чин мебошад. дар ин бора рӯзи чаҳоршанбе 4 март котиботи созмони мазкур хабар доданд. тибқи маълумоти Созмони тандурустии ҷаҳонӣ дар давоми як рӯзи охир дар Чин 130 ҳолати нави сироят ба қайд гирифта шудааст. дар маҷмӯъ мувофиқи маълумоти Созмони беҳдошти башар дар ҷаҳон 90870 ҳолати сироятёбӣ аз коронавирус тасдиқ шудааст, ки аз ин шумора 80304 нафар дар Чин, боқимонда 10566 ҳолати дигар берун аз Чин мебошад. шумораи фавтидагон аз коронавирус дар ҷумҳурии мардумии Чин ба 2946 нафар ва дар дигар кишварҳо ба 166 нафар расидааст. то 3 март ҳолатҳои сирояти коронавирус дар 72 кишвар ба қайд гирифта шудааст. аввалин ҳолати сироятёбӣ дар 8 давлат — Португалия, Арабистони Саудӣ, Тунис, Марокаш, Латвия, Андора, Урдун ва Сенегал тасдиқи худро ёфтааст. дар тӯли 24 соати ахир 31 нафар дар Чин ва 38 нафари дигар дар кишварҳои дигари ҷаҳон аз ин беморӣ
جان باختند. تا امروز از پنجشنبه کرونا در ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیای کبیر، آلمان، فرانسه، امارات متحده عرب، برزیل، مکزیک، سوئیسرا، اسپانیا، افغانستان و دیگر کشورها گزارش داده شدند. بغیر از چین، وضعیت دشوارترین در جمهوری‌های ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران به نظر می‌رسد. در این کشورها یک چند هزار نفر علاقه به کرونا ویروس گرفتار شده و ده ها تن دیگر از سرایت آن فوتیدند. از حساب مبلغ‌های بودجه شهر دوشنبه برای هوسمندگردانی زنانی که در شعبه‌های راهسازی، مؤسسه‌های دولتی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه، کارمندان تکنیکی دستگاه رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه کار می‌کنند، 3,192,000 سوم جدا کرده می‌شود. در این باره رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی فرمان صادر کرده برای تصدیق به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پیشنهاد نموده است. مبلغ‌های توفوی جهت هوسمندکنانی زنان زحمتکش کوچرو و نگهداری راه‌ها که تازگی و زیبایی دوشنبه شهر از زحمت آنها سرچشمه می‌گیرد، چون اقدامات هر ساله در عرفه روز مادر و روز نوروز بین‌المللی راست می‌آید. ادامه خبرها. احتمال می رود که روزهای نزدیک در مسجدهای تاجیکستان حالت کرانتینی اعلام کنند. در این باره آزیا پلوس با استناد به کاتبات مطبوعاتی کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. همچنین دیگر رسانه‌های خبری نیز گزارش داده بودند که از روزهای دوم سوم مارس سرخطیبان چندی از مسجدهای شهر دوشنبه از نمازگزاران دعوت کردند تا به اعتدال آمدن وضعیت با کرونا ویروس موقتا از ادای نماز جماعت خودداری کنند. در این ضمن آزیا پلوس از قول افشین مقیم سخنگوی کمیته دین می‌نویسد که وابسته به وضعیت‌های مشخص از جمله دعوت برخی از روحانیان درباره موقتا از ادای نماز جماعت خودداری کردن نمازگزاران گفتن ممکن است که این یک قرار پیشگیری کننده روحانیان و نمایندگان مسجدها میباشد. قرار با نظر داشته وضع کنونی و توصیه‌های مرکز اسلامی تاجیکستان قبول کرده می‌شود. قرارهای شبیه در دیگر کشورهای مسلمانی نیز قبول شدند. حتی شاهیگری عربستان سعودی به زیارت کنندگان موقتا حج عمره را منع کرده است. گفته است سخنگوی کمیته دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. ادامه خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی موجی میشنوید. دفتر مطبوعاتی پروکراتورای گنرالی تاجیکستان خبر می‌دهد که یک ساکن 28 ساله ناحیه جبار رسول ولایت سوغد را دادگاه برای معامله دادگیری با اسعار خارجی جریمه کرده است. در گزارش گفته می شود که ساکن 28 ساله ناحیه جبار رسول پیاز از حاصل جمع آورده نموده را به یک خریدار یک لخ خر به مبلغ 40,000 سومانی و $5,000 ایالات متحده آمریکا فروخته است. از روی این حادثه پروکراتورای ناحیه جبار رسول ولایت سوغد بر اساس ماده 286 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان معاملات غیرقانونی با اسعار خارجی پرونده جنایی بازنموده است. با قرار دادگاه ساکن 28 ساله ناحیه جبار رسولوف 20,075 سومانی جریمه شده است. روسیه صادرات نقاب و پخته‌های طبی را ممنوع اعلام کرد. محدودیت تا 1 ایون سال 2020 عمل می‌کند. اینچنین دکه، پخته، لباس محافظتی کیمیاوی، دستپوش‌های طبی و دیگر محصولات کمک اولیه طبی نیز در روی خط ممنوع صادرات قرار گرفتند. در این باره حکومت فدراسیون روسیه قرار به توصیف رسانیده است. در قرار آورده شده است که چنین محدودیت‌ها عاید صادرات کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه روسیه به دیگر دولت‌ها تطبیق نمی‌گردد. نظارت اجرای قرار مذکور به ذمه وزارت صنعت و سودای فدراسیون روسیه گذاشته شده است. در نیمه ماه فوریه سال جاری خدمات فدرالی ضد مونوپولی روسیه نرسایی نقاب‌های طبی، دستپوش‌ها و دکه را در داروخانه‌های شهر مسکو، ولایت‌های ولادیمیر، ایرکوتسک، منطقه کراسنودار، پرم، جمهوری‌های کراچای، چرکس و باشقردستان فدراسیون روسیه ثبت کرده بود.
дар охири нашри хабари таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон шоми ҷумъа 6 март соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои муҳоҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламраи Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, имо, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 867 111 56 46 суоли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад, занг зада ба саволҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш назозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 6 март соати 18 ба вақти Москав аз студияи марказии радиои муҳоҷир шурӯъ мегардад. нашри ин соатаи хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.